Dobro večer, gospodine. Večer. Recite mi, vi ste kuhar. Evo, ja sam kuhar, Bravo. došao sam pokazati, Bravo. šta ćemo danas za, znači, ove prigodne blagdanske, božićno, one druge božićne, Ramazan Bajram, Kurban Bajram, Hanuku i Jom Kipur. Sve se kod nas jede, točno ćemo utanačiti sve sastojke jer to je kod nas tradicionalno, kod nas u selu, kod nas. Vidovski je to. Recite, vi ste večeras za nas spremili jedno kvalitetno finsko jelo. Dajte nam malo ubacite što se... Inače, finsko jelo koje je poznatije samo u Finskoj, kod nas je inače inačica po Klajiću, nisam je baš našao, pa evo, to bi bilo kao nekako nagnječeni mandarini u sufleu od bijelog vina, po izboru ovisno o kvaliteti vinogorja i trenutnoj berbi, a preporuča se, vidjet ćemo po okusu mandarina. Eko nas tote, mi bi to rekli uno. To je tamo kad se drže drva, a danas ćemo mi, tote ćemo mi danaska, kao bi ja rekao, danaska ćemo vam pokazati kako se tuče bakala. Bakala, to je ono čapliva, tote pored nas ga ni, ali je ga gori. Oni gori ga zovu bakala. Bakala je, to je kako nika riba. To je riba baš pliva riba i dojde to, te mi lipo kupimo. Najbolje je da rep bude ovako mora biti rep, jer ko ni rep ovako, onda ko je rep samo ovako, to ni bakala. Ko je rep ovako, to je pravi bakala. Ko je ovo, to je neka druga riba, stavimo reći neki oslić, neki smuđ, sleđ, haringa i to drugo, ne, to ovako mora biti rep koji je bakala. Evo ovako, jušto preko cijelega tila da gre ovako i kad je takav rep, to je onda baš pravi bakala i neka bude otprilike koji je rep ovako, onda je to otprilike bakala od 1,5 kg. Evo, javlja mi se lonac da bi mogli početi. Ja i gazda me gleda šta to rušim. Dakle ovako, lagano se upali. Dakle, unutra se stavi, mi smo već pripremili da ne traje, evo ide, znači maslinovo ulje od najpoznatijih naših maslinovo, kapulu nagnječiti, prepasirati i staviti kroz gazu, da znači da ostane ono da ostane sok, da se ne pozna, to domaćice znaju. I sada, samo malo, evo zlatno žuta boja, možete vidjeti, da se može vidjeti dobro. A dok ćemo mi objasniti druge sastojke, znači šta je još bitno za naše, bitno su ovako 3 mandarina srednje veličine, po mogućnosti bez koštica jer to je jako bitno. 3 mandarina, mogu se odjedanput, kao što to ja radim jer onda daje bolji okus, a može i, ne znam, na 3 puta. Dakle, šta se s mandarinima radi? S mandarinima, evo još samo malo, vrlo je bitno mandarine sa korom. Sa korom mandarine, jednostavno, ja mislim stvarno, jednog po jednog ubaciti. Znači mandarine sa korom. Evo ga, odmah promiješati. Znači primijetili ste 8 do 10 ugriza po mandarinki. Da, pustiti da krčka, smanjiti ovo, a za to vrijeme mi pripremamo, samo malo uvijek mora isprati. Što moramo pojiti? Šu! Ča si? Men, ovako, bakala ni bakala, ko ni kumpira unutra. To smo priskočili.
najbolje uz bakala poli nas se reče pasutice. Neki furešti ih još zovu pačuliši. Ben, poli nas to se zovu pasutice. Neki ih još zovu i fačolići. Ni kapin zaš. Pasutice. Prije smo vidjeli kako se dela, bimo rekli pasta. Pasta? Baš pasta. I ovako se zvalja, znači muke, cukera, jaja, bez laka i dojde ovako. Ovako s lazenjarom koji je žena blizu. Ovako se rastegne na sto. Na jedan sto, banak, stolicu ili kantrigu. Nikad čuja to nisam, ali ja param da je to tamo zgor Labinštine. I mora se rizati s kosiron. Pilon po domaći. Sikirica mala od po. Luša pila. Ne, jo ne. I ja preferiram, bimo rekli, najvolim turbo zeta pila. Znači pila će dela jednake kuse pasotic. Moren. Aj, vre. I onda se riže ovako i ovako i kad se dojde na kvadrate se stavi kuhati. To bi bile pasutice. Se stave ovako bolente oko pol ure, jušto da kad dojde u mihuri, kad te poškropi da te peče, se zvadi vanka. Pokle se stavi, ćemo to biti pokle? Ne, pokle se stavi jedno malo kruha, na kapuli se ulje, ne, na ulju se kapula, jušto jedno malo da je, perché niki ne voli. Mora anche biti da je sol. Koji je cuker, još bolje. Za malu dicu ne rabi niš. Jedno čokolata z lišnjaki. I to ide ovako. Samo malo. Znači, dok najviše kuha, uzeti i... Znači, ako niste možda vidjeli, to je tako otprilike izgleda, uzeti odmah, poklopiti, promiješati, uvijek lagana vatra, evo je se vidi da meso uvijek treba biti svježe, postavlja se u blizini di kućepaziteljica piša, ne, to je najkiselije, dovoljno je samo da se kućepaziteljica popiša 2 put, mi smo već to obavili i stavi se jedna mala mandula, zašto? Zato što to miševi vole razbijati, znači jedna mandula i jedna pored. Prva je besplatno da ga navučemo, a druga mu je zamka. I to ćemo još sad pričekati, on će sigurno doći jer smo ga vidjeli, upozorili smo ga na to da ćemo danas kuhati. Da se vratimo juhi, ok, u redu je. I sada kao zadnji sastojak idem frket. I za kraj, znači, ide 10 jaja, umak od 10 jaja, ali ide sa cijelim kartonom. Znači, jaja. Jaja, dobro. I odmah, evo ga. Da se ne izleku pilić. I sad čekati. Ostalo je samo vrijeme da se čeka, pa da pogledam EPP. EPP. Ide EPP. Rekla. Bok Simpić. Kaj je? Kaj ima novoga? Skotove reklame. Idemo dalje, dakle da se ne prekuha. Radi se. Dobro, još malo je gotovo. Da pogledamo našega miša. Miš se kao što vidite ulovio. Uzimamo ga. Miša. Odmah upade. Miješamo da ne pobjegne. Vatru pojačati. Nakon što smo vatru pojačali, pripremamo tanjur. Znači, šibercum. Bom. Haha, ne mogu! Hej, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, tra la la. Vodeka smo u lišjeri. Vodeka se jušto pravi bakala tuče. Donke, bakala od 2,5 kg. Rep i glavu smo hitili kja. Perché to idu žena i breki to poidu, perché to blago to sve to poji.
Bakala se uzme ovako neka sekira od pol. Ne od cila, nego od pol. Se uzme i kuhani bakala, otprilike, ča bi man ja stija reći, jedno malo više od po dana za pripasati podne. Toliko. Da se ne trupi zgoro ni... Hajo, vrajša će me ubiti kata sada časan učinija. Na minje kuse vrajše, no tilo bojiše. Sveta Klara. Na minje kuse se bakala stuče, pokrećemo mi to refunditi i kao vrajša, najoćeš ojojo ruka moja jebu. I nadi vrajša, ajoj. Morate vajka jednu studu puštiti, perché to je blago z oči iz uši. Ko more prasti se pa isti more anche je vrara. I bom, to smo stukli bakala. Evo, možete vidjeti kako to izgleda. Znači, od 10 jaja dobili smo 30. Mandarini su, kao što vidite, vrlo sočni, kora sasvim omekšala, kapula je totalno iznjedrila i ulje je posaftano. Miješ se još uvijek kupa i... to je to. Ugasimo vatru i pripremimo, dakle, tanjur na stol uz normalno ono što ide. Dakle, mi ćemo ovdje improvizirati mali stol jer nema se. To znači ovako ide. 2-3 puta, običnom rukom, samo ovi koji imaju crvenu knjižicu, evo ga, po mogućnosti na kockasto bijele crvene podloge. Bog si piće, kaj ima novoga? Mirujem. Kada je sve gotovo, dalje se samo fučka. Voila! Što bi rekli mi Istrijanci, pečena. Voila! Pečena. Voila! Dua foj! Ovako to izgleda i... Gospodo inspektori, izvolite. Pokle bakalara iz pastutice, prijema nešto iz bobići, a na kraju pokle 2 mižola vina, najbolje gredu fritule. Niki stave grojze suho. To su oni zadnji brižni ča pensaju da su bogati. Ništa ne valja. Fritule domaće, tako da kad... da ti zajde ono bilo vanka, perché ne smiju biti jako dobro pičene. Posebno se za ovo jelo prije samog kušanja je da se zalije otprilike sa 0,3 do 0,5 čašicom vina. Ovog puta mi smo odabrali kvalitetno vino, Istarska Malvazija, podrumi zna se koji završavaju na Ačeta i ide otprilike kazikom na satu unaprijed ako je digitalni. Znači ovako, 1, 2, 3, 4, 5. I slav! Bom, to je to od mene. Ja bi vam još samo ništa reka. Sretna nova i svima vam staro!